Kurumjari, ISTV ki Manipuri pau ming tabiri basingbu taram noksari ahanbada mariba pau. Ministry of Donor ki makada North Eastern Council na Manipur da maiki project ahum atu matamda packet kadori. Pau Sandonong Pizari. Ministry of Donor ki makada North Eastern Council na Manipur da maigi project ahum athu matamda packet kadori ba maigi project ahum adudi Thawal district ta lupa crore kuntaruk ki sanfam oigadaba KV Chama Kuntra nethoigi power substation ama Sanapati district ki manung chana mayangkhang amadi Mauda crore taramari changadaba KV Kuntra humdoigi power substation singni ISTV na fangba pawgi matung ina Sainik School Imphal bu crore taret changna samgat chaganaba yawbuga loinana Ukhrul district ki manung chana laiba Siroi dasu crore manga gi oiba yaba water reservoir amasu samgat kadori hairi loinana Ukhrul Chandel amadi Noneda nupa amadi pimasa singi oiba hostel singsu North Eastern Council na samgat sagat kadori hairi haiba maigi project ahumasi pekhalak matamda maigi kudong chadaba mayong ngari mampham singa sida kharam khaidi safaragani hairi GIPR gi matamga sunadraba khusukulai khara khaktangna sarkar gi thabak thoram sing miamda khanganba oithokloi haina deputy chief minister rekhangam na phongdokre ngasi DIPR na sinduna November amma fawbo sathagadaba explore Manipur haina mingthonba photo contest kam exhibition hodokpagi thoramda mahangna ofamsi phongdokibani mioi nifu nipana tongan ba category da saruk yaduna punna photo jangwa gi matakta exhibition asida utuna athoi hen tanari exhibition hodokpagi thoram aduda IPR की Parliamentary Secretary के मेगासन Department असगी Principal Secretary Latkhogin Hawkif Amadi Ministry of Information and Broadcasting की Film Division की Deputy Director General Josiam ने चिंगबसु सौयाके Parliamentary Secretary मेगासन रना Photo Exhibition असिना मणिपुर की कोई भी याबा मफम सिंह खंगन बतन नतना अपन बगी सक्तम सागत पदा मतिंग ओइगनी हाइकी लेकोडगिन हाउकिपना हौजिक लाइबा DIPR की थाक असिना थबक तौबदा यामना वाई हाइकी जोसियाना फोंदोकिबदा अवांग नोंपोक लमनमगी मियोय सिंगु भारत मचा मानदे हाइना मेनलैंड इंडियाना तोयना फोंदोकपसी नुंगाइतबा अमदी जममनबा फावी हाइकी लेखांगम मखाताना फोंदोकिबदा टेक्नोलॉजी कयागी मतेंगना ई पावगी हिरमदा खम थेंगना सखलबा मतमनी असिगुम मतम असिदा मणिपुर सरकार की IPR डिपार्टमेंट असि मियंग चंगबा वापना सरकार की थबक थरम क्यादा खुदोंग जादबा थोहले हाइकी evidence that finally awang tha yang sophisticated oiba evidence in the yaws photos criminal investigation powder chumli report ayo daga investigative officers in the report because madana photo evidence per kada adu ko report adu yawda hasaba yadi hayo oi National Education Policy ama semduna mathang zaidagi chana bahawgadori ba asida Manipur gi oina lairik laisu amadi sanabaga punna chatminaba yananaba policy semduna ISRD ministry da pisilagani haina Education EU gi commissioner P wifi na phongdokre ngasi State Council of Educational Research and Training SCERT na sinduna nomagi oiba new education policy gi khananai nabada mahangna wafamasi phongdokibani SCERT gi holder pangthokiba thoram aduda Director M Mina Kumari amadi MU gi VC oiramba C amubasu sawyaki Commissioner wifi na makhatana phongdokibada housing sanariba education policy asi matamga chanaraktabana anoba policy semduna mathang zaidagi chanaba hongnaba honariba asida Manipur gi su chanagadaba system yahonaba honari tongan ba district mapaldagi pikhalakpa reporter yumpham oiduna draft policy semgani haiki अखोई नॉर्थ ईस्ट याम फबा मरक्ता यावरे अखोई वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स नि अदुबु अखोई दा तोंगान बा लॉ एंड ऑर्डर मयाम सु लेरे अदुना फॉर एग्जांपल अखोइना CCE दा continuous comprehensive evaluation haibugumba tausiरा no detention si class kaya phau tausiरा class kaya da hojik tori basina phabra natraga si hongdok sira haibugumba aduga sports ka education gi si karmaina samnan sira aduga khoi gi culture khoi gi heritage mayam si kamaina puthok sira kari machak sing se akhang hai singna takpi ge dabra haibade khoi khangning bage consultation si tawjabni ngasi palace compound laiba lamyan masanglenda nomugi oiba sanitation cum training program pangthokre social welfare department na
सिंधुना चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर आसास अमदी अंगनवाड़ी वर्कर्स है बहिरम जिदा पांगतोकपा थौरम अदुदा इम्फाल की DCM जॉय डिस्ट्रिक्ट असिगी ICDS की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर M मधुमला अमदी CMO डॉक्टर पुष्पसु सरुक याकी प्रोग्राम ऑफिसर माला लिसम हाइखिबदा पिगलिबा निपी मचा सिंगदा ओटनैबा मफम क्यादा पिगलिबा अंगांग हुंदोकपा अमदी अंगांग सिंगी हक कन्ननब होनबदा आशा अमदी अंगनवाड़ी वर्कर सिंगना थौदांग लौंगनबगी पांदमदा थौरमसी पांगतोकपनि हाइकी CMO डॉक्टर पुष्पना आशा अमदी अंगनवाड़ी वर्कर सिंगना पुन्ना चटमिनदुना अंगांग सिंगदा मचुएबा चिंजाक बिजबा अमदी मखोइबु समाज असिदा अफबा मिय अमम ओहनब होनबदा मतेंग पांगबा मथौ ताई DC जोइना आशा अमदी अंगनवाड़ी वर्कर सिंग असी अयामबना सेल पाइबा इमुंगदगी होरकपा नते लमदमस्ता लरिबा नुपी सिंगना अचौपिसा खाइदना समाज असी सखनब होनबदा पुन्ना थौदांग लौमिनबा मथौ ताई हाइकी समाज में चौकन होनबदा वायदगी पिपदगी वायदगी साओ लेवल असी प्रीज तोनब लेगा नुपी समाज असिबु असोब दायित्व लहल लेगा मोइदा दायित्व सिगी मयेक सेवा अर्थ थोपा मोइदा विभम थोपा सरकार पीबे याबा मते पुनः पीरगा एकोय नौनाय खलतबा अनौ जेनेरेशन सेमदा असोब दौला मोरिबा अंगनवाड़ी वर्कर आशासिंगा पुनः से अफबा अदुगा नुवाय फैमिली मा कोयु हिंगना मोगनाबदा कोई सरकार सना मोते पागन नहीं है वो वही तो स्वाइद प्रो कादाना लमदम असिदगी निसा मखल पुनमक मुथनबकी चंखिलकपा खोंजंगी सरुक अमा ओइना निसाना खुनाइदा पिबा चैथेंग अमसुंग मसिबु थिंगबदा मियामगी थौदांग हाइबा हिरमचिदा ngarang इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की नोंग्रम अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉलदा खननैनबा मिफम पांगथोखरे कादा अमदी नोंग्रम अवांग लेकाई डेवलपमेंट कमिटी ने सिंधुना पांगथोकपा मिफम अदुदा कादागी प्रेसिडेंट रतन कुमार अमदी कमिटी की हाना प्रेसिडेंट ओइरंबा एस गोपाल यावना लुपक्यागी मियोइसिंगसु सरुयाखी हाइरी मिफमदुदा निसा सिजिनबा अमदी योनबना मियाम द पीरेबा खुदोंग जादबा क्यागी मतंगदा वांगांकी मणिपुर सरकारना लाइसेंस पीरगा यु सुंगनबा यारोय हाइना मिफम अदुना वरेब लौकी वसी लमफेल लेबा IMA हॉलदा नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर सिंधुना ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन डे की थौरम पांगथोखरे थौरमदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर LS सिंह हेल्थ सर्विसेज मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर O इबोमसा अमदी स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोनिका नाउरेम सुसौयाकी थौरमगी सरुक अमा ओइना हिरम असगा मरी लेना पेंटिंग कंपटीशन दा मकोंग मतंग तारबसिंदा मनामथुम यंथोखी रीजनल डायरेक्टर LS सिंहना भारत सरकार ना लेबाक असिगी डिस्ट्रिक्ट चहुं कुनमरीदा आयोडीन वाटपगी सर्वे तौबदा डिस्ट्रिक्ट सनी निफु हुमदोइदा आयोडीन वाटप थेंगनरखी मरम अदुना आयोडीन वाटनबा थवांग लखतपा हौरखिबनी हाइखी डॉक्टर इबोम जाना आयोडीन वाटपना मखल कयागी अनाब ओइरकप याय अंगांगसिंगना ममागी पुंगद लेरिङैदा आयोडीन वालहन्दना पोक्लबदी मसामौ फबा अमदी ज्ञान लौसिंग लेगनी मसी ममा मपासिंगनसु खंजिंबियु हाइकी काना अदर कोई टाइम बोल नहीं है डिपेंड होता है कोई थाई में सिंग से डिपेंड होता है सिंगल लेवल है इसिंग से मोई भी सिंग की डायरेक्ट सेंटर पर तो में तुम जाइए तो स्क्वायर से डिजॉल्व तो का आयोडीन से लेबाक के तुमने भी तुम जाओ उसमें लेकर थक कर तुम क्रोनिकली आयोडीन से हुआ मयाम ना आयोडीन वाटर से थकते हैं जैसे अवेयरनेस तो हुआ अगर डाइट का तब का आलू तो आयोडीन से का मेडिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में बस अवेयरनेस संदोन देसाम हेडक्वार्टर गे मियंग मखादा देसाम CC हायर सेकेंडरी यूनिट काउंसिल हांग्रे हाइरी KSI Suraspu President Minachandra Khangemambu Secretary General amasung W Sanatombana Secretary Finance oina thopunaba khalle hairi Loktak Development Authority SBS Construction Material Private Limited amasung Bavina Healthcare Hospital sponsor tawduna Loktak Lake Development Organization Manipurna Sinduna ngarang kuntaruk suba Loktak Day gi thoram Loktak Lairen Bilampak thangada pangthokre thoram adida Commerce and Industries Minister Govindas Konthaujam MLA S Vira Committee gi President and Bhaigaton amadi atai maru oiba miyoi kya susaruk yakhi Loktak Pat ki maru oiba amadi pat asi kadana bhonabada sarkar amadi miyam gi thaudang lai haina wangang ki singna phudong laki Loktak sida nong manatraga nong madi Mingdi oina lehoba ising di udaba adugumba mafam hama oiragadra haibagi mipai ba kayado sahi khudingi ekhoi prajaga leiriba sarkar asiga tanaduna masida paikhat payaba thabak thorong kayama
Manipur Sarkarna Akoi Pumnam Puluching Biriba Honorable Chief Minister Sri Okam Ibo Visinghoji Gi Makada Kayam Akoi Paikatle Oriental Insurance Company Limited Imphal Branch Unit na Bharat Pumbagi oina pangtokpa mapokumon amadi corporate social responsibility ki saruk amo oina ngasi blood donation camp ama Janimski Blood Bank ta pangtokre Janimski Blood Bank ka punna khosan maduna pangtokpa camp aduda lanai miyo amadi company gi staff singyang na idan tawki campus gi matangda company gi miyo amana I haibasi bebegi punsibu kanbada yamna maru oi company asina anaba singi mateng oinaba camp asi pangtokpani haiki अखोई सोशल प्रजा अखोजु समाज से कई तब यागदगी अखोई डायरेक्टर की मखादा कॉर्पोरेट डायरेक्टर की मखादा अखोना हेल्थ कैंप तौना ई पीथोना कंट्री वाइज तौजब प्रोग्राम Langol Game Village Talaiba Bar Scout and Guides State Headquarters na Senuna Clean and Beautiful India Northeast Region Haibasda Tha Asigi Kuntrapa was Tathagadaba Regional Level Peer Educator Campaigner Workshop Kisarok Amo Oina Ngasi Imphal Yakoibada release kre Manipur Yongna Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram Amasong Assam ki campaigner singna sarok yakiba rally adu Imphal Municipal Corporation ki chairperson Enimai Saramana Corporation Asigi campus tagi lamthaki Imphal Municipal Council Corporation ga punna sinna pangtokpa rally adu BT Road amadi Maharani Thongomda laklaga samung makhong taraba matungda IMC da lamthung pham oiki khongsat aduda Imphal Sarbu luna na thamna bhonabada miyamna mateng pangbiu hainasu appeal tawki Bar Scouts and Guide Northeast Region Guwahati gi Regional Organizing Commissioner Birendra Singha khamna phongdokibada praja section khudimangna Imphal Sahar luna na thamna bhonabada mateng pangbiu haiki Vishnupur District के District Water and Sanitation Company amadi Swachh Bharat Mission Coordinating Committee na sinduna ngarang Wangu Tera Gram Panchayat ki oina Wangu Saval Community Hall da Sanitation Campaign gi awareness program pangthokre thoram aduda PSED gi Additional Chief Engineer L Ibomja Manipur Sarkar gi CCDU gi Director L Swamikanta Upa Adhyaksha A Brojena Singba miyoi kyana saruk yaki Director Swami Kwantana Hausik Bharat ta awanba malakpagi matung ina office ki staff sing phamduna laiba yadre khungangda zatuna praja singa khananena duna luna na lainaba amadi thangnaba ising phangnaba gi pandamda awareness program paikhatpani haiki Laifam Kuno Gram Panchayat amasung Imphal East District Water and Sanitation Committee na sinduna Swachh Bharat Mission gi makhada Laifam Kuno draiba Panchayat ghar gi akoibada lulahan baga loinana uchara kaya thakre Pradhan Benjamin na phongdokibada luna na lainanaba miyamda paujel sanoknaba gi matangda thoram pangthokpani haiki Ngarang midang pung taramathai khara henbada singdamai thong mayada sakhangdaba singna plan tongnam hotnaramba KG amarom lumba IED gi polam singdamai police kangbuna thengnabadagi aso angam yakna lokthokre hairi ngarang police kangbu asina patrolling chalingaida IED asi lerama thengnarakmani hairi Nauria Pakhang Lakpa Kendra Development Amadi State Malaria Office Sanmaduna Kendra Salariba Lairanjam Sabal Lekai Amadi Lairanjam Mayai Lekaida Kang Sandorakba Lena the King Aktonaba Kankal Sahumrom Hidak Lokre Hairi Lions Club Imphal Valley na Sindunangasi Tangal Bazadraiva Vairodan Maxwell Hindi High School da eye screening camp Mangtokre Class 6 tagi 10 Fawugim Nungdaleva Mahiri Singda Mitlayanki Loinena International Peace Poster Contest da Makong Oyaklaba Kanimon Malung Amadi TS Haripriyada Mathangsena Lupali Singamaga Changa Amadi Lupali Singamaga Lunena Certificate Piduna Ikai Kumnaki Atopa Mehere Ahumdasu Lupa Changa Sanga Consolation Prize Fiki All Manipur Bodybuilding and Fitness Center Gim Yang Makhada Imphal Bodybuilding and Fitness Association Sinduna Ngarang Wangkai Angom Lekai Dilaiba World United Youth Club ta Taramanga Suba Mr. Imphal East Bodybuilding Contest Pangtokre Contest asida Unique Gym Ningom Thongi TS Athoina Senior Mr. Imphal East ki title lokre STA Kongpalgi Mutum Loyumbana Anishuba Amadi LTTC Kuraigi L Vikasna Ahum Subataki Junior gi Kangupta YBB Gym Pisumgi Nandaivam Jugesor na Ahanba World Gym Yaskul gi Laimayum January na Anishuba Amadi Super Gym Kuraigi
Hizam Pintuna ahum suba taki. Master gi kangupta YBB Jim gi Laimayum Suresna ahanba LTTC Khuraigi Salam Somendrona ani suba amadi STC Kongpal gi NG Viramongolna ahum suba position taki. Contest asida YBB Jim Pisumna overall team champion amadi Unique Jim Ningom Thongna overall team runner up taki. Thank you. Number 92 KSA Simke. And the second place. Thank you. And the truck number. Tanning Development Club na senduna ngasi club asigi ground da lupa masa singi oiba grassroots football development program ama hawdokre hairi hawdokbagi thoramda Konthaujam Sunita Devi na angang singda puing thakki costume program asi thahum chathagani hairi Neroka FC sangakpham na point kuntaruk phangduna tara subai state league ki mangjil thari All Manipur Football Association senduna Imphal gi mapal kangjibungda Khumukchang Ngocha Singh Memorial Trust na sponsor tawduna team tara ni thoi saru yaduna chathariba tara suba Manipur state league ki ngasiuk sanakiba match ta Neroka FC sangakphamna Trukpu Nambolbu goal amma sinoda maithba piki Neroka FC sangakphamgi mai pakpagi goal adu NG Ronalna ani suba half ki marfuhum doi suba minute sanki match asida Trukpu Nambolgi Sanaroi T Susil Romanjit amadi Neroka FC ki Imeka Christianda referee na yellow card piduna warning tauki Haujulos lakpada mariba pau amhana Ministry of Donor gi makada North Eastern Council na Manipur da mai gi project ahum athu matamda packet kadawri Hozigidi ISTV gi pawming tabiri basingbo amkhana khurumjari